Assalamu alaikum dostlar. Hyundai Porter çıktı. 2019 yılı çıkarılgan коробка механика Gold комплектацияда. Üstlerine de baktarıklı поворотниктери, кенгурундарда булдусу да, кенгурунда оригинал. Беркине кошулуп табылган эмес, заводдон ушундай чыккан, заводской. Алдында кенгурун жөнчөсү тагып коюшу керек, андай эмес, бул заводской. Бул жанында бүскүсү, дополнительный сырткы балдары. Esek sırt kavalları жақсы машина таза. Шпаклевкасы жоқ. Sırt kavalları жақсы. Böyle iyi, tırı iyi kaptallarında hiç qanday iştik olgan emas. Bütke жүк келген екен. Ortalığı таза, hiç qanday çirip болған жерлері жоқ. Жақсы. Рамалары да ешегіне қосылған. Сварные нерселери жок. Жеринде эшик экен бул. Дополнительный немеде. Ключ салып коюштур. Бул жана өзүнүн сеткасы бар экен бул. Кореяда биздеки жүктөштү үстүн сетка менен жаап алышат, ошол сеткасы бар экен. Сеткасын салып коюптур. Рамасына эч кандай сварка кошулган жерлери жок. Бул жеринде запаскасы экотең бар экен, экотең жүрөт. Рессорлордо отуруп калган эмес, эч кандай рессорлордо сонмойдон. Ortalarında çirikleri çok en aslında. Başlarına aldı sonuna ramaları. Hiç kanda rahat edildiğim. Ramaları. Resorlardan normal. Bunları 70% eken. Paketler. Bul cerinden gelsek. Motor jangırda getiriyoruz. Motorları hiç qanday maysa yakkan yerleri yok. Güzel motorları. Hoppa. Bulcanın artı damkratları var. Damkratını tak bundayla. Şöyle içki havaların kırgıza geteli. Sırtında hiç qanday глубокий серьезный сосок. Сидимся электропакет, волдактар дерево екен. Uzağına gelsek üsküsü işleydi. Подогрев сиденья, подогрев руля var. Ең башкысы ол двухзонный климат контроль бар екен да. 2024 жаңы портерлерде болчу шулар. Тип бұл жақтардан үскөнекі бар екен. Бұл градус көрсетеді, 2 градус суық болып отыр қазір. Бұл жерлер бутқа, бетке, обуға қоя дегендер. Коробкасыларында салшықтары өте солын, жұмшақ жақсы. Четко да конкретно. Онда бір жағына тиіп, кейбір коробкалар бар ғой, емес. Ол не? Пактрониктер бар, задний пактрониктер полностью иштейт. 179 миң чакырым жүргөн. Бирок машинанын абалы өтө сонун экен. Айдап текшерип көрдүк. Мультироль. Жүрүштөрү, моторунун үндөрү жакшы машинанын. Эч кандай повреждениялар жок. Мотор коробкаларында бул жакта сиденьяларда таза, эч кандай киде эмес, потолок, сатолоктор полностью. Печкалары иштейт, полный магнитофондор иштейт. Видео регистраторы бар. Алдында тартат, артында тартат. Дагы эмнесин айта кетсек, антизанос бар экен, USB кабелдер бар экен, USB AUX сайсаңыздар болот, иштетсеңиздер болот. Ключевойдо панелдери да таза. Коликтери, бул жактары баары таза экен. Серьезный эч нерсеси жок мыштарда. Только алыш керек, айдаш керек машинаны. Эч кандай технический требования, эч нерсеси жок. Жақтан егесек су окуулары полностью жайында екен. Иштейт полностью. Шоп, сыртқы ал машиналармен бірге тұрып